барномаи шоми рӯз аз радиои имрӯз. дӯстони азиз, қисмати охири барномаи шоми рӯз аст. дар бахши меҳмон ва бор дигар меҳмони барномаеро ёдрас мешавем ки ин Сарвиноз Юсуфӣ аст. ман як суоли охиринро ба шумо медиҳам, таваҷҷӯҳ бикунед. Як суоли хеле ҳам муҳим аст ва ман намедонам шумо чӣ гуна қабул мекунед. ин акнун шояд баъд аз ин суол чанд маротиба маро дашнум бикунед ки ин чӣ гуна суол аст ки медиҳад. находам ин суол аз шумо дар эфир ба ман бидиҳед. 2058 гуфтааст ки салом акай Наврӯз. салом ба апаҷонам. ман Шуҳрат аз ноҳияи Варзоб. бисёр мехоҳам апаи Сарвиноз омада тӯи мана гузаронад, лекин намедонам дар чӣ қадар маблағ мебиёянд. ман як бачаи камбағал ҳастам. апаҷон, шумо гап занед, шумо дар чӣ қадар маблағ метавонед ба ман хизмат бикунед? рости гап, саломат бошед бародари азиз. на чаро суол дар маврид буд. баъзе инсонҳое ҳастанд ки масалан наметавонанд, зуршон намерасад ки барои мисол мо ҳунармандон як маблағе сарфа намоянд ва бисёр касошон мераванд дар мисол муҳоҷират азоб мекашанду масалан мехоҳанд, орзу доранд ки як ҳунарманди шинохта тӯи онҳоро обод кунад, лекин онҳо ин шароитро надоранд. ва ман гуфтаниям ки агар шумо ягон ҳунарманди дигара ки масалан ки ҳунарманде ки он қадар шинохта набошаду ба як маблағи каме ояду дар хизмати шумо бошад, ман метавонам ки дар як маблағи каме ҳам ки бошад барои шумо масалан як кӯмаки хешро расонам, зеро ки ман ҳам наметавонам мисол ки як бепул рафта хизмат кунам, зеро ки масалан онҷо дар мисол ҳар як онҷо ромишгаро ҳастанд, мисол ҳамроҳи ман баъдан анамон як тарзи сабти овоз чихе ки мо мегӯем аппаратура ҳаст, бисёрӣ ҳастанд. масалан дар як коллективи ман, дар як ансамбле ки ман масалан тӯй меравам, мо 12 нафар ҳастем. наметавонам ки ҳар яки онҳоро бепул барам. масалан ки агар ки баъзе вақтое мешавад ки дӯстону пайвандонам масалан тӯй дорад, мегӯям ки ақаллан амон маблағе ки барои анамон шогирдоям, барои ромишгаронам ҳаст, амонро диҳед, зеро ки намехоҳам ки пеши онҳо як сархам бошам. хай мо метавонем ки як мисол тарафи анамин Наврӯз бародари азиз як ҷавоби посухи хубе барои шумо дода бошем. ва ҳатман метавонед дар иртибот бишавед ва мо ҳатман ҳамн ҷавоби апаи Сарвинозро ба шумо мегӯем ки дар чӣ қадар маблағ метавонанд. хуб, акнун нақшҳои шуморо дар соли 2019 мешунавем. чӣ нақшаҳо доред ва ба ман ва ба радиои имрӯз ба мухлисон чӣ гуфтанӣ ҳастед? ман рости ягон бор нақша намекашам, зеро ки намедонам ки фардои мо чӣ мешавад. лекин кӯшиш мекунам. бе нақша ман кӯшиш мекунам. ҳар як чӣ ҷои худашро мегирад ва ман анамин бисёр мухлисони ман ки медонам ки ҳангоме ки бисёр ки мисол тариқи анам шабакаҳои интернетӣ мешавам ё ки тариқи ягон барномаҳо медиҳам ки мухлисони зиёдам дар ғарибӣ ҳастанд ва барои анамон ғарибачагон низ гуфтаниям ки худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошанд ва бошад ки ҳамаи шумо дар ғарибӣ дӯст бошед. мо тоҷик ҳастем, ҳамзабон ҳастем, ҳамватан ҳастем. биёд ки ҳамин як гапҳои бадро аз хеш дур созему, фақат кинаро аз дил дур созему, мо бародар хоҳар бошем. баъдан барои анамин коргардонҳои радиои имрӯз, барои шумо Наврӯзҷон, пеш аз ҳама миннатдории хешро баён мекунам ки масалан ки барои мо занг задеду пешниҳод кардед, хостед ки аз ҳол аҳволи мо бохабар бошед. мо низ аз ҳоли аҳволи шумо бохабар бошем. баъдан ташаккур барои анамин роҳбари радиои имрӯз Худоёри Валӣ ки як мисол шогирдони хубро ба вояр мерасонанду таги анамин ҷода мисол роҳи хешро мекушоянд. ва ман ташаккур мегӯям ба роҳбарият барои чӣ ки ба мо маош медиҳад. боз ман медонам ки мисол ин шахсӣ аст. албатта радиои шумо чӣ қадар мисол Худоёрҷон заҳмат мекашад ки кам мебошад аз анамин пахшҳои мисол реклама барои шумо як маоши хуб ки масалан дар хона зан, модар, фарзандҳои шумо интизор аст. ва
جدا میکنه. برای همه هموطنان عزیزم یک آسمان صاف و بی‌غبار و بگذار که همیشه نمیخیل وطنی ما آباد باشند و به قدر وطنی ما برسند، زیرا که اگر کجایی که سفر نمودم با کجایی که رفتم باور کنید به مثال وطن خیش جای ندیدم، زیرا که در وطن خیش آزادتر هستم. بله. و تشکر باقی سربلند باشد با کل هموطنان، با کل شنوندگان سلامتی آرزومندم. بار دیگر به شما نیز کارمندان‌های رادیو امروز همین یک بردباری موفقیت این که چی؟ بار دیگر برای شما سلامتی. شما چرا که همین گپی ما رو میبرید؟ شما شما رو من میخوام که برای شما بار دیگر یک بله تشکر اظهار منتداری بیان کنم. بله. نوروز جان سلامت باشید برادری عزیز. سلامت باشید و این کفکوبی های حقیقی برای شما. تشکر برای که دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه ما مهمان شدید. ما از شما جهان سپاس میکنیم برای اینکه واقعا هم دعوت من و دعوت مخلصان رو پذیرفتید و از راه دورم هرچند که به زودی تشریف آوردید. ولی مرحبا. در آخر گفتنی هم که انامین نوار مثال روزهای نزدیک طریق سامانه اجتماعی یوتیوب پیشکش مخلصان میگردند و بعضی انسان‌هایی هستند که شاید که من برای آنها معقول نباشم، شاید که مرا بد بینند، بعضی سخن‌های قبیح میزنند. یکی گفتنی هستم که با شما نیست تشکر، من کینه نمیگیرم، اگر خواه گپی خوب زدید خواه گپی بد زدید به همتون رحمت. اپای سرنوز همش رو میخونند سلامت باشید. و دوستان عزیز اون هم مهمون‌هایی که ما دعوت کردیم در شب سالن واقعا هم برنامه ما رو شما نیز میتونید در سامانه اجتماعی یوتیوبی تماشا بکنید، میزنید نوشته میکنید رادیو امروز و از اونجا شما برنامه روی رادیو امروز رو میتونید دسترس بکنید. خب دوستان عزیز اینجا برنامه نوبتی شما امروز با اشتراک مهمون اولی قدر، مهمون خیلی هم خاکسار و مهربان خوش‌سیما و خیلی هم موفق سرونوز یوسفی به انجام میرسد و یک با سرود نویشون برنامه رو به انجام میرسونیم. گفتم که نرو مده آزارم از یک از انمون ایجادیاتی شادروان احمد ظاهر همراه انمین برای انمین سال نو میلادی سرودیم. بله و باور دارم که این سرود به شما نیز پسند میاد. تا فردا خیر، خدا نگهبان همه شما باشد. زمستانم بهار باشد تو را چی، شمال لاله‌زار باشد تو را چی، زمستانم بهار باشد تو را چی، شبان در غم بسوزم روز براحت، عزیزت انتظار باشد تو را چی، بلن خمار من بلن خمار من بوینه ده تومار من، قارنقه که چلرده یانگن چراغ من، قارنقه که چلرده یانگن چراغ من، اکه بلندارگه چقم کلاده، اکه بلندارگه چقم کلاده، تیزنگه باش قیسم مویقم کلاده، تیزنگه باش قیسم مویقم کلاده، تیزم گوی گنه اینی نمازشم، تیزم گوی گنه اینی نمازشم، نمازشم توش کنگه وی قوم پریشان، نمازشم توش کنگه وی قوم پریشان، بلن خمار من بوینی ده تومار من، بلن خمار من بوینی ده تومار من، ای قارنقه که چلرده یانگن چراغ من، قارنقه که چلرده یانگن چراغ من. سلامت باشید. همین نماز شماش رو فهمیدم دیگه رو نفهمیدم. در این لحظه که دلگیرم که جای مادری پیرم، بیا بین ما تدبیرم در این گرداب تقدیرم، در گرداب تقدیرم سلامت باشید. که وقت همین است، سرش دست من زمین است، گله از کسی ندارم، سرنوشت من همین است. احسن مادر عزیز. سلامت باشید مادر جان. تشکر. که سرخ سفید از بالا چینم، با چشمک انتظار در روی راه چینم، از تو خط خبر نیست، محرم جان تنید در دل دارم چی، در دل جای دیگر نیست، مهری تو نگه در دل جای دیگر نیست. بهترین رحمت که همین بینید که یک مادری هست که سلامت باشید. 30 سالشان به جای رسیده است، اما سرودای من زمزمه میکنه. چقدر باور کنید همین خیلی یک هیجان در اومدم
از گفته‌های این مادر بزرگ. به خدا من سری تعظیم پیش ما فرود میارم. من خود مادر دارم و خداوند میگم که یگام فرزند مثلا یگام مادر داغ فرزند را نبینه و یگام فرزند مادر را به قدر نکنه و برده خورزار نکنه. بمونی می نگاهی سرد عاشق شدم، دیگر چاره ندارم ولا کشت زیغ شدم.